Da li su današnji Makedonci zapravo Srbi ili nezavisna nacija? Ko je i zašto stvorio makedonsku naciju u 20. veku? Da li će Makedonija opstati? Mislim na Severnu Makedoniju. Mislim, šta su Makedonci ikada učinili za nas? A narod koji tamo živi vekovima se i smatrao srpskim prema istorijskim spisima, zbog čega mnogi Srbi tu zemlju zovu Južnom Srbijom, Starom Srbijom i slično. Što se, pretpostavljam, većini Makedonaca ne dopada. Ali nije mi namera da raspravljam na temu da li su Makedonci Srbi, jer očigledno jesu. Čitava istorija moderne Makedonije je neka vrsta artificijalne operacije, konstrukta, nečega što nije baš najjasnije definisano. Ni kad su oni njih nazvali bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Tako da to sa imenom je samo deo one priče koja traje još od 1945. godine, kada je praktično Makedonija totalno desrbizovana i otklonjena od sopstvene istorije. Znači, s te strane priča o Makedoniji je priča o jednom veštačkom konstruktu, kao što je bila Jugoslavija. I svi veštački konstrukti se raspadaju, kao što se Jugoslavija raspada. To je odnos prema Kako ne postoje Srbi, kad je to Južna Srbija? Ovo čemu sad govorimo, pitanje Makedonije. Prvo zaboravljamo kako je Makedonija nastala. Zaboravljamo, jer za nas istorija počinje 1941. Da ne kažem 1945. Dakle, ne znamo kako je nastala. Nemoj ja da vas podsjećam. Drugo, pošto je to jedna slaba i veštačka tvorevina, naravno da je podložna ovakvim iskušenjima. Kogod malo istoriju zna, ne mora bude profesor istorije, jasno mu je da je slaba tačka Balkana Makedonija, ne Bosna. Jer to je balkanski problem. To je tačka u kojoj se sukobljavaju interesi lokalnih sila i Srbije i Bugarske i Grčke, sad već i Albanije. Jedna slaba veštačka tvorevina. Pa Makedonce propisao Tito. Kakva je to nacija? Nije nikakva nacija. Nemoj se šalimo. Dakle, propisao Tito, izmislio im jezik, izmislio im crkvu, izmislio im identitet. Oni su stvoreni u poslednjih pola veka. Oni inače ne postoje. Pa to imate i u Bosni. A u Makedoniji čak nije ni to, nego je morala veštački na silu da bude odvojena crkva, da bude proglašena makedonska crkva. Sve to može biti tačno što ste rekli. Dakle, čitav jedan eksperimenat je napravljen od teritorije koju je u Balkanskim ratovima osvojila Srbija. Samo što smo mi, zahvaljujući ispravnim mozgovima titoističkim, insistiramo na Kosovu, a Makedoniju smo priznali i naciju i državu i šta god hoćete. Nije. To se zvao Južna Srbija. Nije tačno. To je Milutinova kraljevina i Dušanovo carstvo. Ja govorim o teritoriji SHS-a i kraljevine Jugoslavije. Izvinite, gospodine Lozanski. Bila je Vardarska Banovina, je li tako? Sačekajte malo, Vardarska Banovina nije Makedonija. Deo Makedonije. Južna Srbija. Ali nije ime to. Drugo, ta Vardarska Banovina je nastala 29. godine. Po ustavu 21. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je bila podeljena na 33 administrativne banove. Pa je čak i Stojan Novaković o tome pisao i rekao je ukoliko želimo Makedoniju, mi moramo da igramo na kartu makedonizma, a ne da idemo samo na kartu srpstva. Govorimo o Makedoniji. Pa Makedoniju smo uzeli na bajonet. I u Kumanovskoj bici, i u Bregalničkoj bici, i u Bitoljskoj bici, i u proboju Solunskog fronta. To je cena koju smo mi platili i postoje Makedonci. Jedna slaba veštačka tvorevina. Pa Makedonce propisao Tito. Kakva je to nacija? Nije nikakva nacija. Nemoj makedonsku naciju. Ne mogu da prihvatim nešto što je đavo stvorio. U istom momentu kad i crnogorsku naciju. To je laž. Vi možete da budete ili Srbin, ili Bugarin, ili Grk. Tisak da su Srbi na tom prostoru uvek bili svoji na svome, 15. do 19. veka lokalno pravoslavno stanovništvo nije se izjašnjavalo kao Makedonci, već pretežno kao Srbi ili Bugari. Nakon Drugog svjetskog rata usledio je novi proces rasrbljavanja pod okriljem Brozove vlasti. Ključna tačka u makedonizaciji Srba dolazi sa Drugim svjetskim ratom i dolaskom komunista na vlast. Tada, 1944. godine, na inicijativu Josipa Broza Tita i Komunističke partije Jugoslavije, dolazi do nasilne makedonizacije. Na prvom zasedanju antifašističkog sobranja Narodnog oslobođenja Makedonije proglašava se nova makedonska nacija i makedonski jezik.
Zabranjuje se korišćenje srpskog i bugarskog jezika, a progonjeni su svi koji su odbijali novi identitet. Da bi se ispunio zahtev Kominterne, za stvaranje nove nacije bilo je neophodno stvoriti njenu prošlost, makedonizacijom srpske baštine. Čega drugog. Stvaranje nove nacije je bilo teško, jer nije imala istorijsko utemeljenje, pa se na tome radilo intenzivno u sljedećih 20 godina, svim sredstvima od promene prezimena do prisvajanja istorijskih ličnosti. Stvaranje makedonske nacije bio je politički projekat posle ratne Jugoslavije sa ciljem da se oslabi i srpski uticaj na toj teritoriji. Znači, žestok sukob se odvijao na Makedoniji, jednostavno trebalo je prihvatiti njihovu posebnost, nije ih se trebalo na silu gurati u Srbiju. Proces stvaranja makedonske nacije u najvećem dijelu odvio se u Titovoj Jugoslaviji. Znači, tada ipak je makedonska nacija nastala i u Titovoj Jugoslaviji se čak i poticao makedonski nacionalizam. Jedna slaba veštačka tvorevina. Pa Makedonce propisao Tito. Kakva je to nacija? Nije nikakva nacija. Da li su Makedonci Srbi? Jer očigledno jesu.